Movement. Nirong, how many of you want to study science after 10? So you need good marks even for that. Even let it be other stream. Go, Nirong. Strong logo. Tabok strong logo. Box sana. Box hawe. Tak tu tiada sepai kya. Apa sembus kan tu mak khainai boleh na. Borok sana kau bar. Roman script by susui ronai ni. Mana Roman script apa ni? Tengmani Bangla korap hai kita. Ngai tabu bapa hai jengzal nuk khan norok cerai rong nok hai. Sini cerai rong nok jengzal nok mah ke sini bus harok. Maya, sui maya. Borok amoni bagai sembo bekau kos rombo. Semprot hambo hingga Roman script by bong nikui sampai parkai ne. Amoni bagai borok Kokborok sabda khamda gini nawo. Amoni bagai borok tabu kori khari mah ke Bangla by Khaimano bagai borok Bangla. Maya. Borok akari sikar bos sini ya. Amoni bagai bong ni tabu problem. Borok mang tong phano English memang tuhan borok Bangla no borok bidung kori na renjani bagai borok ansar bagai di maya. Amoni bagai sini mo problem no sini bos harang mo problem mo. Amoni bagai sini mayo next time rogo sini bos ha si tabu bos kos dong kha. Bukulok khane rogo borok jaskan no kos dong nai. Amoni bagai sini Kokborok TSF sampai par borok Roman script by borok sapong nani. Amoni bagai sar. Nong no tabak su dora tu ke bawa apa hai nong ni jengzal nok nawoi. Nong no coba narok ni ya pri bus kango barok ni Khaimani rok to deto. Ke dah nong no coba dong tabu. Tabu ni kau semua coba narok ke. Ya saya rok sini borok semua panduwa sem bong ni logi tong nai semua pani nai borok semua pandu. Ngai tabuk jadi ni kong ni Kokborok subject jadi ni failing itu hanya ke. Tabuk bapa hai nok ni bapa bapa farong ni wan semua boleh tong nai. Tabuk sini besar jahatnya Kokborok subject bapa failing kan. Borok mau jai saya di exam Kokborok subject Roman script by itu sampai borok. Kalau ni bisa orang nang. Sini besar jai saya exam asumna ni. Exam tewa. Apa hai san udah nong ni na. Sing tewa sih na exam. Nong cerai rokai boys sekolah pori. Sini Sinot foundation ni. Apa ki CBSE dah TBSE? CBSE. Ya apa tabuk je question Khaimano CBSE board ni payo. Hai boleh na. Sinot tu saya exam asal nani untuk takalan ni bising mana. Jadi failing aja. Jadi nak sini saya failing kan. Bebas ngomong naik dan. Board school ke perumah kita apa board script board school ke. Board school kan. Roman script banyak borok naik sekolah. Gemar pernah kai. Orang bagi jengzal aja kita orang baik ke Bangla de bapak baik. Ya orang ke bujir dek ke beda. Exam center ke apa? Exam center school ni master apa kaisa pano Kokborok sukses kai mana borok patong ya. Bapak tu jadi kira. Amun ni bagi sini cerita dong belai borok Master borok kana nang mani tahu sih. borok master kana nang mani kamu. Media friends, Nirok Sikhana, and we also got to know me from class 10 ni board exam Kokborok paper dong mani. TSF kedung mas sarung cini movement, cini students rock Roman script by mapori thung masui thung. Thang nai rogo bus memorandum governor na 2-3 times submit kaika. Government of Tripura na roka, sung strike bukol kaika. CBSE rogo borok kaisa letter issue kaika je. English tape Bengali script by ne question paper set kaisa nai. Me apro sung sigi makha Kokborok paper was only set in Bengali script.
tini oro KB school ILS Gandani more than 80 plus student Sinot school ni borok suimalia why Bengali script by question paper set anka who will be responsible for this is it government of Tripura government of India or CBSE board amosin question tong tabok जों गोबां मेमोरेन्डाम रखा दिनै 80 plus students नि लगे बासा जा we believe Tripura हासे गोनाङैनो जोंनि जत स्टुडेन्ट दङ आरो पार्टिसिपेट खायगोन गार्जियन्स रक बासा जा गभर्नमेन्ट अफ Tripura we want this is our final warning we will mobilize the state जों mobilize खायरो नाय but the thing is दिनै स्टुडेन्ट बासा खा गभर्नमेन्ट अफ Tripura नि स्टुडेन्ट रनि फ्यूचर बाय थंगागला Government of India CBSE borok thungaglak जों borno final warning rogo जों te memorandum roya we will never give a memorandum again this will be our final call जों state no mobilize khainai public no appeal khainai nirok tini students ani klopas jang dong ani busa ani jaiti gusi krei hinai nirok movement of phayang khe sin movement success nglak thangnai strike ni go busung ke side dongo who is standing with us no one 3-4 case we are ready to fight tabu mun angka sana ini organization sung sin bai khaya for our students for our dear students I really thank to them and their parents borok sono call up khaige ano personally phone khaiga mi apron simi bon bai ang tinoro 5 borok bai kok sapaika tini boron computer exam lai thang hanai sung sring tongnai haya sung immediately sung declare khainai nirong ni bising tini sung saklai nai sung tuma action na nai but I strongly believe जों Tripura हास्टेल जों mobilize खायनाय that time जों responsible नंगलाक public दंगो students दंगो खरांथि साजागनाय Tripura हास्टेल गोनांगैनो नों let it be निरक गोबां political party गोबां organization थों NGO तिनै थों जों ground fight मा खायनाय not in social media we should be fighter in reality ground जों fight खायनाय TSF is ready students in उकलाव दंगो parents दंगो TSF is ready to fight. We will mobilize the state. I'm going to send a message to the government of Tripura.